Mana tuh? Oh, iya. Tadi kita lihat. Dia lagi sambil video Oke guys, ya semangatnya dari Toraja atas di tanah yang panas. Kadonggonan kamarintinan na Papa Ika Buntao rampatonggon mempatu lako Mama Una lau pataru kami katonggonan lain de komiinan namaro talo si taruna katonggonan kamarintinan na Papa Arian lampio sangala rambo tanah tasikira nama kampan utoni kebulan ibu kutang si pererang tutun matang dian suruh kamarintinan na keluarga Bati Sani Oswa katonggonan kamarintinan na keluarga Bati Sani Oswa sangala rambo untuk membantu mali kudu keborong lago mintu anak tomate. Iya, ya tuh rombongan nasi taruh nala pasaka galena. Iya untuk rombongan sia Nenek Mariadi Kalulu Sangalak, rombongan Nenek Aldo Lempangan, rombongan Papa Saluku Patongloan Toraja Utara, rombongan Nenek Axel Rurang Toraja Utara, rombongan Papa Aile Kendari, rombongan Papa Frans Rantiello Sukamaju Selatan, rombongan Mama Wawan Tamparan Tanah Toraja, rombongan Nenek Almi Tagari Toraja Utara, rombongan Nenek Puan Patongloang Toraja Utara, rombongan Papa Dian Bolu Toraja Utara, rombongan Papa Sul Pinrang, rombongan Papa Eson Panga Toraja Utara, rombongan Papa Angel Patongloang Toraja Utara, rombongan Nenek Berto Patongloang Toraja Utara, rombongan sia Nenek Hei Patongloang Toraja Utara, rombongan Nenek Henggi Rambakulu, rombongan sia Papa Marno Batu Kepala Lembang Lampio Sangala Domai Sangala Lampio, rombongan Papa Insen Lampio Sangala. Untuk rombongan tumang ka di sabon para sahabat dulu lah pamontong di kalian daw sa lanasa. Berarti di Palembang lain dengan dia. Berapa nalo pindahan ke kan kami mau mandi pindahan mana ini
si turu lah di palimpe tidak matan Allah. Tundang ke mama batikna simbolong manik naru yang kaboro Mariona lokon loerara me tundang ke mama lago babala lembang meru yang kaboro lago pentutuan libusan dakasan untundang to mama rara makamban urro yang kaboro bukutang si beaderan tapo urang unggaraga sangke deran taku mombong sang tiang karan si ulang tintini dia mote luba babadu sensik susi to sari tato lambang tento darra taun norong susi to salebu ti gembong tento gaun kumara lindomi pole sandalindona ombok batu rupana pantarisan makara engena inde mai todi garaga masuli todi kombong darang butu dawallo sang tampana bintoen sang garagan naratu langi sang bana esungan di mantalulangan meroro di kutang kena lambang tasi buagana timba tarugumulana tongkona laibu lolos manigi sungan pakalan doan tiung badau mai lilina padang di madandan todao padang nanai ngerasa tedo todi poda kumuhani alluangina dayanan nanai mentadu bila mile siangkara siaga tongkulla mangga di belendo di gente tong parah pamulu makati to si tampa basuang bangi ton angin lomai ton namara ti paturan turan ton tembe sule sang angin umpa pole taling puro ton angin lomai ton namara ti paturan turan ti umba daumai tongkonan pasang madandan suganna karasiaga todao padang digente barang bulahanna lepongan bulan randan do tilangina andan matari allo ado mai tongkonan popong langada tongkonanna to di poda tumuane patora langi bagam tiananna pangkalangan duka sial kalamba si barung barana tongkonanna datu baine sungan pakalando wanna datu manai rinonongan to tangan lambi beroso kalando tangan dete besumpa keipo tongkonan padang ngiring langada kumua inang senga kenang pantara nagana tongkonan inang lain kenang pangaluluanna esungan na todolo na potodolo tongkongunna luni kada nenena rada numpetin doi bisaranna todolo na botodolo susi sangka dian nanni papalumpung to matua mano kasambuan pisik kada nenena mingkailing lodang susu peu mambisaranna todolo na botodolo kena ulangi andenan rampo tumangi sola tumangi tutung kiret dengan dusen sola inde tola lambi ret dengan dusen langan rukasya yung kalamba si barung barana pantana nagana parang rilampio to daw lilimbuha pana parang di sangalla di gende gua libasi yang palumuran turiyaga na si dene si renge sambolani daw may tongkonan lempangan pason niyan lo leko na inde daw simbolo manik te daw lokon loerala limong kami di yung tebalaran ang paana kamarintinan tasik di orang tiang tuyun na kamadan den alam teinan di dorai kandau re mauli di matai lola di salabi kaya madilindo tau lami nai si tiro lindo targo bulan na simbolong manik simamta berupa angga mana sariwan na lokon loerara melan na marasa monggaraga sangke deran kumbombong sangat tiang karan lompalimbong inde kapurampangan lampata si loleran mambu atasa kalamitari mari yung taruno si tambo to di potau buka inde kalau si pono sinna polu si tambo ora ana si tambo si pagatana pono bena si pagatana kapu nga samba ko digiri galang rinting todori si tuwa tangke pandang adang
namun engkau hadir membawa irisan-irisan pinang putihnya kapur, simbol kebesaran masyarakat adat Toraja, berpayung tradisi santun warisan leluhur. Berjumpa sahabat kerabat handai taulan dalam turahmi ini akan terukir indah di lubuk hati yang paling dalam, menjadi warisan abadi sepanjang masa. Berjumpa sahabat kerabat handai taulan dalam pernyataan duka cita yang mendalam. Walau nanti kita berpisah jauh, terhalang gunung yang tinggi, terbentang lautan luas. Sulawai moran dan di buduku balik bombang buah kalingko nalilaku delana lindo duka sandalindona ombok luka bangtarisan magaraingna anggato timba diomain lilikna padang di Sulawesi Tenggara tolong diomain padang di Kendari nanai tibe rususu pasat makasangan lebongan bulan nanai tibe dokatonan tamuan na pandan matahari allo pasak bulu bahkan tianana tulangan duka sia yo kalamba si barung barana to daw tong do di tulaga tallo dainan dilang da samba matulalikang umay nang asenga iya padang di buntao inang lain iya patang penania na lili sabak bana alu nama lalong sangka nama kasia-sia menggaronto pato poko tali pasakena puang matua rapak to umombong malak bintang Kuntong pasitaran ang komial lumasaki masulan asang radan pa inde daw simbolo maning ite daw lokon loe rara turu-turu
Lerto sungkon mi ba? Para tamay tayo ni Elisa. Ini bisa pengurusan. Kopi teras dulu kok keluar kan. Taruh am televisi ni. Besok tinggi titik teman mereka pun titik. Bukan ke CCTV, dia siapa nih ano? Kamu sakit rumah kan? Oh, nete lah. Matama ka ba kamu kita? Masa janda matamak. Pemano nih teh, pemasasay. Janda cari jodoh tuh. Melo mo teh nih. Sungai karena kami simang berkotimbang tinggayo malabi ang katomata pangaria tanggung te lantang karambuan boyong binti panololuwag te kay sunan tomataka kumbawa po komisi tirolindo tumahaputan lang ko sumanta berubang katomang kabonanaw si mamato induk niyong kagilaw te panito na paulilian kumuha makapante may katang palapinan masiriman na pante may katang pauturan utang-utang ito kitang nabupunta diyo may pagmanalay pagkaraw balikan katungkunan paminto katungkunan kamahin tinanas siranenaan rokalolu lampio sangala rambong tanatasi kinaramakang manutoring bulan yang bukutang sebenerang tutun matanggian suruh katungkunan kamahin tinanas sa Bapak Marno batu beralimbang lampio sangala rambo membantu lago sebabak nauna membantu lago papauna katungkunan kamahin tinanas Nenevi katungkulan Toraja Utara membantu lago Bapak Puan katungkunan kamarintinan na Bapak Wilsa Bapak na Wilsa yung may wasiro Papua membantu lago si Bapak na Puan katungkunan kamarintinan na Mama Wawan taparang Tanang Toraja membantu lago Bapak Puan katungkunan kamarintinan na siya Nenek Puan pa Tongluan Toraja Utara membantu lago Bapak Puan katungkunan kamarintinan na Bapak Sur Pinrang membantu lago Bapak Puan
Katungkuran kemarintinan na Papa Angel. Papa na Angel Patungluan Toraja Utara. Mempatu lagu siapa Papa na Puan. Katungkuran kemarintinan na Nene Almin. Nene Almin Tagari Toraja Utara. Mempatu lagu Papa Puan. Katungkuran kemarintinan na Papa Dian. Papa Nadian Bolu. Toraja Utara mempatu lagu Papa Puan. Katungkuran kemarintinan na Papa Eson. Papa Eson Panga mempatu lagu Papa Puan. Katungkuran kemarintinan na Nene Berto. Nene Berto Patungluan mempatu lagu siapa Papa Puan. Katungkuran kemarintinan na Papa Salupu. Papa Salupu Patungluan mempatu lagu Papa Puan. Katungkuran kemarintinan na Nene Axel. Nene Axel Rura Toraja Utara mempatu lagu Papa Puan. Katungkuran kemarintinan na Papa Ailen. Papa Ailen Kendari mempatu lagu Papa Puan. Katungkuran kemarintinan na Papa Frans S. Rantialo. Papa Frans S. Rantialo Sukamaju Selatan Rampo Matangkian Suruh. Katungkuran kemarintinan na Nenek Naldo Lempangan Rompo Matangkian Suruh. Katungkuran kemarintinan na Nenek Hengki Rampakulu Rompo Matangkian Suruh. Katungkuran kemarintinan na Papa Grace Masamba mempatu lagu Mama Ebi. Minto na to la si tiro kami mempatuna lagu Papa Puan la si tiro kami Papa Puan. Mempatuna lagu Tangkian Suruh la si tiro kami Papa Una. Ondong mempatuna lagu Papa Una la si tiro kami Papa Una. Mempatuna lagu Mama Ebi la si tiro mau kami Mama Ebi bantu la si tiro kami dan itu mempatu na yalang paturan kominan minang pataro katungkuran. Lalu guna anggota mak kaponan nao kumua. Minto na kailan kaluata rampo tong bombo dan sidikana lante salon na batin paraya. Belan na nalambiki mabeko na sangka. Karampuan tari rasulan asang. Selalu magoto dalawata atangga mairi lagulang tanga saram binta. Tontong otomara putal nga angga tama kaponan na ondong raga kami to pasumbung ampudo. Ki tontong marabel dua mas sampah yang alangan uang matua dawatang nalangi. Sampah do tilangi kay sumanda. Na tontong marabel tiro solo nende memang talumele. Tontong lambora kay sapin dalam pipik kita na marendeng. Anta masa ke mairi marudindin mas solanasang. Na to susi utang yan mana sandar kan. Yang mana? Iya. Udah Nene. Singo. Anu ban Pak kan. Mana gulung pare. Oh, susah mana dong? Kau tidak tahu mana sangat berarti begini. Ada kegiatan salah. Kira kami ke siapa macam? Ratu karo di sana. Saya lagi 100. Oh, lagi 100 kan karena. Wah, 100 mau karo. 100 lagi. Bisa foto kan? Kira tarik oleh. 5 tarik.
Santai saja, santai saja. Oke. Ayo. 1, 2. Lagi. Besok berarti tempangan. Mengape? Kabur. Bakar kena pilihannya tuh. Oke. Mantap bisa minta kapan deh. Om, itu kayaknya mau kasih tajam. Iya. Belum kemana kan? Nanti kayak di pasar lagi. Atas kumpulan. Lihat sini. 1, 3. Oh, 2 nama. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Mana kemudian? Bisa menang dari kesini. Siapa yang bisa bantu siapa terus ulang-ulangan? Siapa terus ulang-ulangan? Ini rukun ini udah anu yung. Anu yung. Masya terminal kuwari tama. Hindi na ulung nile. Atau lagi kan bilang ya. Baru ah. Wah, di Masih itu kok nonton. kiri wala. Coba nila aku teknologi. Ini ilangan tuh lintas itu lah. Ini taruh ilangan tuh kita ada tas. Kita terbuat. Itilan naman. Oh, sakit ustaz. Tanya. Kamu dah kena berubah bos. Tetapi ya. Iya. Biru anu mi. Ada
cik 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 satu dua cik 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 satu dua cik satu dua cik 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 satu dua satu cik 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 cik